identification ya ntwaka ni uthongi arome ikiondo na ndi kenda alembo bethera bakaribuaga ne kurubetha bakaribuaga ukeja kuona wina thina ini ya ngozi ku ina thina ini ina thina fungo either thina bacteria it is very much important utumire this pounder na ukeja kwithirwa digestion system wekwete karibu bwega then use this na within a very short duration of time ukethira karabu bwega then still gigo control high gigo control sukari ambapo da diabetic umabungwa ugatumira kanyumo gaka gotedia 101%. Yes. Ndawa nitumirwe ine ndenda either you prove me right or you prove me wrong. Mbego tumira irao lea mtuju and then from there katujana ndikire mbego jureki woria tuje kire mbego chiongwa mbere tutake mbego chiongwa no karokiuga kamutu na enda mtu retha kiura i kamutu kwariria kana irao ethirwo kiugira banya mtu no agura mutu akeria na mutu okay no dukiera oreu that's very good no dukiera oreu from kumamutine kada unaju tene itwa kima gantiri ukaura ikario ou wachoka ukadukia ruji warm water ugatombeka ku and then that warm water ukagitatea ukeria naru okay that warm water na the same signal that warm water no unywe no unywe ukenda kuthambia system ekuyonde keu this is the best product ever seen irao na ukeja kwithirwa wina minyo iremerete amoeba iremerete chigo sumburite just use this one umabungwa na weka karatasi akui karatasi akui kamenyo eka yuma no kamiona medo jaku kwanza kuvandira dimo kwa no nkonia wika na mina wa minyo dawo maminyo wambairia kwa madanya ukana kwa mwana kukadara minyo ni mutoria muno ambire kwa akima madanya na machingize na nya mtundo imwe most of mtundo ile atwa minyo na ndiko nya ikona nya muruja yutena enough sink ibi tomaga ngozi kuithira kali ikaribuaga so umabungwa gaka kagego nko plus mabura jatemenya kurungika ine parasite ndene kiugia ku whatsoever ukamunyuta ndawa nyingi mauna na ikaremera just opt ko gutumira kiu no kona mantu jau in case of atuja kiri mbegu nacho mbegu inacho ichio very important na yeje ugato kunyegeja mbegu idatu per day very sweet enya bantu bange bari jamira ibatumera mbegu imono no ntuba gusaga no chisukari sukari anega tukari kala igatuma murajuka igatuma muraju kagitatea joka itia igatuma muraju waitia no indi lakini hasa kile gachukari ukethara kenako igatumaga mtu ndiromite mbibwite pendithatu nigwa kunywa ruji tantu babinge muno bendete kunywa ruji me want well tantu babinge muno bendete kunywa ruji nandi ukenda kagatonya bwega gakundanie nai na ruji ikira mpende no as many as you can they have no side effect na kuna mtu vejaga every week kujira tumbe gutu kona tupakio every week wa turia wata weturejaga na no kunda na roji we go to very sweet na in that sweetness ngugiri kedra chitete ndene murijwa ku ikedra chugo sovrete dena magana nyatu na kire gutederia
white cells kiko boost immunity ni atri kinyanto bange be HIV positive nonto virus yera ore gitaga kayuraga red cells ne koraga cells ingiri kara ikoraga white cells irikara ya mwiri so as a result of this Leo tumirite mbegu cha mareng leo tumirite mbegu nacho tumaira atia nacho you just ujo wetaga wakagura kana wogaitana no ukajukia mbegu eje ukajukia mbegu ugaita gikonde gike kwa utira gikonde ukarea mbegu endene utira gikonde ukathithia utu kuona nkithithia kidogo aya aya ugaita tiana ndeje imate jaja tuita ugaita kambego gakario nuko na kambego ika white gakandi good exactly gakario gakandi kaguo kuona kauna ndiko kayuko tuchwite na gakandi gaka ni ati gaka no but either kena maguta kena maguta na uaga konyura ndene once again uga gokonyura riu ringi nukuona ndene kwina maguta tiga ngozi wa kiyeguru inyendene ina maguta and maguta jaga uka getou nukuona kwetuguta that much and nandi kuwa ejuro gitaga iyo ni ori jaga no tingana very sweet ina gachukari kena mwanya muno na gachukari kwa ni mpondo gongwa ndi getonyera mwanga ngaiwa na aja ngagate aja ngaiwa gachukari kaum na ni ngajukia roje ngajukia roje ukajukia roje umabungu ori gwa mureo yote kariyo na gakari men mwanka dio kanywa roje kaunduka biwa kagida kwena kathina gakai na nandi ekura endrea kunywa roje no mfaji no nywa roje litaidhato no kiwa mwere jogetia kunywa why non tunyo ya tonya ki digestive system igatuma gwikana guombera gatiwa kuria ivatoroka ya kuma kunyanja umba gugaturikinyo gakomba gutumira those mbegus ikathambia that digestive system mwana uwe no kuthaya gwita irio kwa utuge ija multivitamin yes and then in a lot of benefit in a 91 different nutritional value in terms of nutritional value it has the highest nande na ninyoka kuthi mutajo kuruma nyayo mbegu ugatumia ukaruma mbegu idatu andio kunyamucho kuitu itu encourage antu muno ibatumire mbegu and then kwe maguta jadi ivere maguta ya very expensive maguta ya kuyona kambegu kau ya very expensive ijaruganya kuruga maguta yo ija kawe nya wakwa maguta yo multi purpose ndenda kwithira nkiuria kiki kiambi rira muntu akwithira akiria mbegu ngugire tu ikathithia na njira jaguri na ara to the same tu nyanda ithira nkiria exactly yeah ndara tu etetheria kirera giakwa ndatheria mutundu jute kuraga riju ndatheria kethe nkunyo cio litiuma so na emenya kethe ndira fondie munda te ombere mbitaka gura expensive nande umabungwa eka meet papazium no menya no ngona kubwa kunywa ruje na ruje ro ntwa ina appetite nande impere appetite kuria ndo ro ntingani ando ina appetite ruje ni appetizer iyo kwa appetite kuma kunywa ruje na kuria nande iunwa ngugi imbongi muno iria mbegu cia nyomorita and then on the other side mbegu hii arume tureau umabungwa it is very 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 important leo nditwa wakati umepewa date na nije ndeti rojo na kwa mtu tukaona na noe
amberia we prepare mapema na kambegu ikira tumbegu tumwire kunda tuji umabungwa wekinya kuona no gukunditite ukethira wingangarire tangana kuoneka na inkwira nthaka ititigane na Viagra akaraga kweza na that is the important thing akaraga kuya weshua yes akaraga kuya ukomba we control but the problem with Viagra utomba we control no turande we gacha mukiandam to an extreme yani it build the border so that no dire man jange ya to kwenda kudivia. So what I can say is this ega affect ana bare nonto no to bange kuda tukireja akaja kabende kawekeja gutuchumbura izana na bari bongo no mage arume ngende kuja ki ngende kuja kira na bari yes nabo kira na bari na ku ne ate mbegu cia mare na ate mbegu cia muringa chumba kudivia. In fact the best thing about mbegu cia marenge kire ari ichumba ku balance hormones. Ku balance hormones. Inyumba ku balance hormones 101%. That is one. Secondly, ichituma mbegu chiari kedra chi fertile. Kwa hapo mwenye atacheza shida yake. Ukadha we very fertile. Ukadha we very fertile. Igiterero genda kange. Utiterwa kanya kakeje nyamatha that is another thing. Yes. Kiri baba kura baba una weka roje kangi tuna gau akwana ndi bugwechimiana na buruna ndi ogakinya menopause. Yes. Ni utumita go nande ini kimenopause no ntuba hormones nego kinyagia una njire njega nega tuma no ntukura ntuba kinya kimenopause runene ne choka kairi keke. Yes ni choka as in oka odhiria mieri ithatu ageni bateja keke mweri jua nayo etano ukona ageni bambiririe kuja kairi ukayang wacheza na ni ombago control still hormones behavior ya hormones itibui behavior hormones itibui na ni ombago streamline behavior na tena ni ombago tethia ku ona kethira mbegu ikwebera they will still remain active. They still remain active as what? Active ikuga atire kurega fluid karakejaga na ingo tata mantu aga fluid ka kaire na kaire kejaga akura atire kuri mugani wejete na mugani uneterwe kire kuru nande iririza ka fluid kara gakeja umurangone gwetera mugani wejete no ntuika mubaterwe na mugani uri akinya ngire ititherwa irafroad nitherwa injira ikomba gwetereka na njira very smooth nandi what I mean ni ati if at all murya gutena enough sink ire taga that fluid ni ati okambiria kuigwa a lot of pain when the katiba is being dumped. Okay, yeah. So to avoid that, kire kurwabo kurakura. To avoid that, na kurwabo kurakura. Nenkere niya kurubenu mbegu chiai, batumira munga. Getomi, anto wota utina kukura basirin. Na kukura kutugatunga kurba kukura tu tudongi mono toa. Nonto kurba kukura ndime go kamudigiate. Nonto ugo rimin kudo wingangare, na wenetre roda. Nando what will happen? Mako netre roda. Nawe wingangare. Then what will happen? Ito kondota dani. Maguta charani. So, to avoid that, it is very important. Bukare yo, bilabu kubwa a lot of things. Kendra still gafudika ukediro kareo to avoid that pain. Nandi euni onjira na yo
iria kuru bomba gutetheka nayo ira bomba gutetheka nayo. Yes. Ya ugutwera ithia mantu ja maingi jara jario jara tumbite kwithirwa tukimenya na bangi bati kumenya nkauga ethirwa kiandike SMS gukurukira 40321 na kinya kiri Facebook turi live ukethirwa kiandika SMS kwina wo kutheka aja ni mantu aretwa Pastor Israel na kutheka aja ntuba mantu jaja tukuna tukiariria na still kwau rira ware ampendeje tukwithira tukereithwa bwega ikarita ngugi o still inyogura maguta jara jari omeno ikarita ngugi kiri ichunche bionde bia mwire na wauga no mtu adite tuthangu twa muringa tree na agekira kithera ikito sukuma kana agekira kiri irio. Yes. Na karuganiri nyekethi kienyeji. Good. Kienyeji kana nyathi mukimo na bitege angana no gatumira tu watumira marao na no utumire na no utumire mathangu tubura tuthangu na irao wethirwo kiuga irao nario no withirwo kiria nario wi mwana omwari kana nyowe muthaka ketha wina skin disease kana bacteria cio guchumbura na uga muringa no ruita njoka nyingi mtu ethirwe na karataso kando uma kuri njoka nyacha miromo iri kuri njoka cha miromo iri chikara kiugianto no kenda guchiona ukana na nirejaga na mono nirejaga no to especially twana twakara gukura toto kuoja ndika ana no watigire au ikajukiri ikarire ikaumarire igakonda gwita igaterana njara miete tuna nandi igatimana na challenges nyingi mono na igitanda kenda gwata to wakhathambia njara kenda kara iri mo very tricky samno ni kethire rigwa igachaurira kambiria kuria no komereri gune igetire kutonga into bingi na aria and system yana kuria at times ithiregete iri ndongi mono ninyoka ritinyoka kariatea so in fact kirinto biri ibicho ibiratera ana minyowe mingi sana na nuko na mwana atikumba gutabwaga atikumba ukora bwaga kona mwana yakura akaria mtu kuremerwa jaka gukura yes and na mantu ja modu mono ugatumira mbeti nyingi mono my dear friend usitumie pesa mingi sana munenkere muringa nete kioro nyume madhaja iri just 2 hours nete kioro nyume 2 hours na kioro kugendeta kioro directly nete kioro gomba kugitatea kioro gomba kuona ukona twinto tuko move ukona twinto tuko move na ikeja guchererwa mono nete after 2 hours kana 3 hours ukeja kuona utikiorona karatasi neko ndo kuna nete karatasi ne kana wege getichuka nande omba ko utanara kugitata igwitite then ande atikisha mono kuna kaliwa bwega ana kaliwa so it is very much important antu kutumini ndobuka na byomba kugitata byomba guta parasites iri kara kyugia ndo twitiri maga nande ireja biato korea ibikwenda gutumira na byo tukwenda gutumira still no yumuri yukwenda kugitata gutumira kenda jubwa nande intwe byomba kudija inoculation bikeberio tonga bumire yetu bukara guta utonga tu bukara guta 100% itobati buje biria ki system yote mwi aya ngategera nkona muringa twira bwega ndagitari ndina juko wakwa ndikirite njutumira othai ukirekia na kaire kwena antu bamenyeretie kuga ugira antu batekeje kuga baje kuga imuringa ketha nugirite munda still utumira muringa unimbuga please batu ntubira tundira byo itukwenda antu bandi unintubira 100% natural bitte kwenda ndawa kinyambi ya kugirwa and so muringa ukariugira muringa ijo ko naturally jume ndango jado naturally jume marao jado naturally jote kwenda ene kemikali kwa uwe kinyamto na ntingonti egechera au atigane ni njuki juendete mo na njuki keja kuruma kadango ikeja kudukia numwere igacho igata yogone chetige kana nchu yogone ukamire guteta ya 100%. Okay. Aya kwa mtu uto natumire muringa jwawe exactly natumire muringa jwawe na jiru twariki kethera kajwe mundene na jitumire utwarikania na nyaro jiru nwachamukie
agekira chubene akanyunya polepo na incho akanyunya polepole na mitumire na nje nyingi muno kuthirika mukima akona kurua kuthirika muthera akona kurua tumaire ni muringa ja nyani tigeni kustina muno kuja koromone kugura nyani na utigite nyani munene antube murojo na au ibatumire muringa kana na munene na jogotethia kimantu jama ingi muno jaujo tawatane ne muri waku aya kwena okuga hello wero ibwega ni untu bwa mataro ja Kiambi namba ya Kiambi ya thimo tuketha tugikunengera tukithirikiria mubango ithiro kiendereaga kwandika SMS thaiji ni gitare SMS ni kenda akethra gicokia kiuria wamba kutha wina kiuria kenda kenya ke mwana munini ketha mwana ena menye mwana mbairia kuria ena 6 months kana kwira bambairia na matunda mbere bambairia kuria kwena baba baeja matunda mbere mono una bati kuthirwa akithithirwo matunda jau na ukuga bathieri na muringa ka ne atuthithia mantu ja mathu ari yes mugerere ka muringa kire jusio muthithiria na ndiromba a very special prayer gatwiritane kunyunya muringa tea we call it muringa tea muringa tea nitiganite na majani jaura iguru na ndi bitigene umabungoro mwite muringa tea in the morning no already nunenkerete muri jwaku gintu kyonde kirajwendekia dene muri jwaku so I would prefer tutumaira muringa tea rokiri kadanya chayiri oruga tuwe kawaida tujaga chiko kamwe kae kamuringa ikiraku chayime yanu ikira majani chayinu ikira eria na problem nekira chukari baraba kono tumira chukari na ndiko neutralize interview ekijulika chukamoka muringa ekira na kwota ka muringa koroga imeze aya Morris na kwethra akiuria inapatikana wapi tukithirikiria mubango akethra akiuga pali inapatikana kethote na muringa njago waku na nyambeo ukethoge chiona bionte nyontu kwina baraba kwenda mbeo baraba ingi mbeo bakwenda nugire manto andeti Ugera manto ndira ndiko ati bakwenda so kere uchuru bungi wethera wa wena bubro bubu wetha bwena cassava and into bibingi muringa ijo thaju eku na mtura we njambu go kwenda kuthira agitetheka kiri ketha ati na mbeca cia kugura mutu jajo ri na muringa nja so ni aruganirie ruji ruria na akaruga uchuru yes kiuria wenda ku una muringa mundene muringa juno wa no yakona kuruga uchuru no umya mabura jau ukachumija wengwa but make sure juketa direct to them direct juketa directly kiriwa ndinyomba waku jumejo kariyo kamurigi kira kamurigi across kanara kuna ara gutena riwa ndene nyumba kwena kamunya aya tunyemo tuto ikagwate obu na ndika koma gakariyo kenda getura kenda getura matijau na ndikarikia gakoma matijaja kambiria jaja tu jagetikajo kaja koroka bwaga jatija andu ukajarikanira igitara komya ukajarikanira unaona ja develop mood na mantenge ja kan develop na njire mwanya na ndi tuangu to ukona tuti nyaki dine tu scratch bia diana njara normally ikira modere na jwaku diana njara ikira nangi kurungumza na ukona wikira kedha nyoma juice je ukona ko bread ikira ku kedha ni uchuja buo kwenda kuruga you just still ikira ku ikira multi purpose ikariu kedha ire multi purpose okay yes. Muringa chwena rietwa ringi nontu nare embe ntajuibua ni wandikite okay igembe kuba untu kunge igembe dumba kubwa muringa dumba kudu the best ino tero igembe so igembe ibatu embego ya muringa orifera yeto muringa orifera yeto re tera kimenti yeto re irage China no ba to morning orifera
andi ukagera hapo vitu vya mulingo isha no moringa of her ching ya no yo mite ching nya ke biological term yes biological term no yekiro so ntukira chaba julu na bakiuju tutari nae tutari na muringa and then you are getting kinyo you na lot of benefits so uterwegembe no bo and muringa na you can do very well na nyoka go no kwanda kwanda then no kwanda utena no how na umba gutambego then also whether you can assist you kuna wako thage confuse muringa na muringa bariuga muringa kwĩrĩtwa Ken athara gĩtumĩra au ntamenye mona mwarobaine bethũkania muringa iju mwarobaine te kando na muringa very different no mtu mwarobaine juu ngana muno embe na juu mpende ayo nene na mpende no nene na antu baka muno bo mairia kunywa mwarobaine inganera lakini muringa juu wawina kana natural taste you think ana hata kidogo it's just that natural taste na mwere jungo juwa consume muringa ukajo kunda ki mwere jungo juwa ko gitata lakini mwarubaine wambojo kunda mwere kama kwa reluctant nande ukajo asimiza ko gitata ko jo meria no ntubonga na ile juwa jino so and don't confuse this muringa please wa confuse muringa mo tuta mo kuna mwenda mo na mo nande dui moringa tujura junge twatura mpao tujueta muringa nande jojo nyajo tempao ajo da tujwe na miangi mingi kathaka exactly tujura jonge na jui mote jo na mangi kali ou uitungo yitana ju kendo montu kule antunda tandare mantu ja muringa beta baju ke miringa twatura mpao beta bambirio mitumira ande be jonde tra dine nge mono bakiwindra bere beta hakitata Banya jumu. Ina vere beta paka nyodule. But I'm not talking about the muringa. Onde aria mantu ya mo. Mo kadaka te kuyela ka tomate to kadaka kanini gwe. Na kila ki muringa ke ampao kidira kena makidangwe kenene. Kidangwe kenene monora ndike nyangombe ta chende nyangombe ni ya muringa lakini muringa lakini tayode. Bado gani muringa jojo engam. Jokala jogete bedo o kwera ithe ne guteria nyuntu kwina o kwa muringa jwitha jukaria tango cererwa ni rwaria so monerie na ju nyuntu atekeri gweta kugira kindu na twakanga makuri nontu ukaja umabungwa ukaja gutumira jura jungi resort uchondo twaria inalo and void opposite ukora ganjoka kiugia ku bionde bikwire no so najua tumenya utedia muri waku but nande jwangonda ruinu ya jukariu na mangija ju ye mutene yethera jukariu kwa nande jura jonge mtu akanywa ngam nyonto of course ingam nyonto okay jwamba but mbije tu mbira chiachio ni ngam na nto bedro pakimenyera gwithro pakichinywa kwena kiuria kingi mpende kia kwithro kiuria ke mwicho riu ni kendo kethro gitwira namba ciaku na nara tumbi kwithro tugita muringa mbira na interview bingi bionde kire antu marabethaira wabena mirimo mwanya jatuge mirimo iria ethera wa iri sensitive kamite mirimo sensitive sana egwitia sukari egwitia pressure menya bara ikuibio beri bakara kwa antu para beri ukita gintu ukara gintu kina ukara muthere ukare ore muthere kwena wewe riare muthere yake so antu bau bonde bakanyo muringa baka aterua ndenda kugwatire muringa solution ya mwiri waku thina yondere umba kwithwa mwiri waku muringa bina solution ya thina so kanti menya kugwata umabungwa mirimo magana kanti menya kugwata jumo but at the end of the day mtu ago tubeti kunywa muringa no mwenka mtu urote bati kunywa muringa no mwenka urawe na mimba ito iboga ikuga no tunandowe na mimba muringa ya tonya mwiri tukuria inathina kwire
na ndiho monte kwikeja kuga mimba ithine kwa nontu kwa ntwanga bakara beta kataika ari na mimba bakara bera too much uncomfortable nandi ile eja thina kimwili nandi muringa tukeja ku report ho monte kwikeja ku report kimuringa that mimba ithina kimwili wakwa umenyaga flash automatically ga flash indi kara ko sense ikara go sense tibonde indi kara go sense nontu kwa maguta kugira muringa kana baji abortion uroko na kudia abortion amwire uri buna ubu nontu omuntu ukara kuria rise mimba tithina na ntu bamba kwa ndo betha bena mimba na baka very comfortable kwa ndo batithina na mimba in fact ukaenda kwa bonya mtu na mimba na nairo mwana ngoro kaligara heke ni mochi rio ibiri uwe na kubange basumborwanio from the first day mwanga tukuraga gitatea nandi ikeja kujukia ikeja kumenya thine kwimbi thine kwi neu andu menya kegeria guta thineu kenda murijo kunyo tuko kalibwa we comfortable kenda system cia kuchokanira no mari lakini bo bange bonde ninyanya nda kwa barabe na pain nyingi muno cancer bara ibatumira muringa bombe kuthire that pain kwa unya mtu ena minoge migongo na mbina yes that pain ithiria that pain completely nandi ukanya ndawe ringa na mandonya nyoku na chemotherapy na mbina without any pain okay rwakairu sumbura mtu mongo kona kula akiriki rwakairu in fact just use moringa and that pain kedra kini na tumia tujuko twa ntuko aya nkenda kukuria na ratu kaya gwita namba ciaku cia thimu na withiro kibera kaura batiko tigo ba mbura yeah okay bwana no ntubwa that concern na majoje munka kwa tukirekeria ndobyuka na kubyo na buruburu ndie supermarket bina most of the supermarket tuambiritia Meru Town mega makutano Meru Town utazikuta hapo and then na weta wabiaga kwa ndo gutano weta wabiaga bandinga na dimo beno tego uwira inine mwire ndenda muringa ikobo health funds aga wikyara bigita no supermarket nda ikinto bibinga no audio the whole day we twa to gitata no tubiona borie na otega biteo then ono uri in charge mwiri bagitata ibete then na nuke na road map supermarket na chain supermarket. Then on the other side Timau kuna road map na kuna Joyce Nice supermarket ya home kibiritia go opposite Min supermarket yakaugetwa Kamini supermarket still ukabidiro weta ruterwa mawa au maili tatu kwendukera maili tatu mokurungura au itonyo maili tatu supermarket au home and then within Mawa Town bando still ndo bitaki nya Mawa Town tuna ni supermarket ya kubeka in Mawa Town so wananchi wa Mawa then demand then the supermarket with the demand and then that one will take place immediately na umabungu watu hata rutero isiuru na kuna supermarket ngetu kanuna gutwa so hiyo kajini imepotea sana na waja Meru Town still ukenda unauningwa personally wakinya Ghana Road aja ketia supermarket na bwanyuma itumita Ghana Road kinya Good Morning Butchery within that corridor tonyera corridor ne wawo no kambidiro na tukarwata within ko na tukadi kobo the funds na tukoma kwa then rust number kwa dimoni 07 20 296 078 amechokera dimu